Mina sembushile. Sure. Mina sembushe kakhulu. Serious? Yebo Hey, Linjani mntawini? Siyaphila mama, linjani? Hayi siyaphila nani. Linjani mama? Hayi siyaphila mahlaleni. Hey. Sibona ilanga. Ilanga. Ngathi liyajustiwe. Liyehliswe mbijani. Lithisile. Ithisile. Khipha amanzi enhlazini. Yey. Litshisa yona inhlanzi leya yakhe uJona. Ndabanye uhlupho. Siyahluphekela okunye. Liyahlupheka. Lingcono ngeza uthalisiye la bamba phela uthalise besebenzile phela wona lo mdawini la. Mina sembushe la into engelayo. Hayi wena. Mina. Hayi. Uyazi ukuthi ngidle ngisulela phansi njengenkukhu kubi. Kulilanto engelayo. Hayi kuhle wena ke ngapho mdawini. Akukhuluma iqiniso ntamanga, mina lisiye kwalile. Kwalile. Alithenganga lutho umnyaka wonke. Ngithenga i-charger kuphela yefoni. Uthini wena? Bekunzima. Uthi wena mdawini ufana nami. Hayi mina kulanto engelayo. Wena ulanto ngalayo. Hayi amanga manje. Yeyi bakithi mina kunje indlu ngifide ngayo yonke into efanele ibe la. Uthini na? Hayi amanga manje. Mina ungafika wafana endlini hayi mina siphela ngisaphosa konke ukuthi uyaphosa ngalicantla uphinde ulidonse libuyele nga yikho konke engikwenza kanti uyaliphosa uphinde ulidonse libuyele ku yikho lapha engisalala khona kwayidayi uthi ayidayi uyalidaya yes ngiyalidaya khona lokho yikho khona yikho vele ngikwenza nje ungihluphekile mina yazi ihlupheka mntwana ukhona intshoda nje ngento encane ungitshele ukuthi inzipho zami nje ubuzibona zinje yabona zinjani ngiyabona songathi habazo phansi yeyi ngathi ngiphandakaza amangcwaba yeyi kwekele wena ngizocela nje inelikhatha khona ukuqhuma insipho angila wena mankabu uya ngapha angila thathile ukuze nini elikhatha phezulu lapha futhi ba ngifuna ukuqhuma ngesikhiwa yebo kathi sizathina siyacela ubone odrop khangela lokhu phezulu kwelokuzeni wena phezulu kwelokuzeni kodrop lapha Mahlaleni iwardrobe ayikhanyi ayikho ba okungekho iwardrobe ngelikhatha Mahlaleni umntwana kaboni iwardrobe mntawini wardrobe yakazwelakala endlini inganani into enkulu kangaka umntwana kayiboni akaboni iwardrobe kumbe kaboni nelikhatha hayibo hayi inelikhatha ngila makhelwane iwardrobe ikhona yena ubengaboni nelikhatha hayi wena secabanga ukuthi yiwardrobe ungatsho abantwana laba yebo inelikhatha yezwa wena ayiyeko sithi yiwardrobe Mahlaleni umntwana uthe iwardrobe kayiboni ucabanga ukuthi inelikhatha isikhiwa ndaweni abantwana bahlushwa isikhiwa khonapha mblema amathisha siyabhadala amafizi abantwana bafunda idoti hayi wena ngaze athi inelikhatha iwardrobe yabona ukuthi ku-right khona Dawini umntwana kuyabulala abantwana ingqondo inelikhatha uyezwa sungiyangisa phezulu hayi makhelwane wenza lincedisa ulungile bantu hayi enkazana yini sezozama komakhelwane hayi zamani mama sure zamani kakhulu Mahlaleni inelikhatha mbe iwardrobe angayiboni inelikhatha khari umntwana utheni uthe iwardrobe kayiboni Mahlaleni inelikhatha ubiza inelikhatha ngewardrobe ndoda ngiyakutshela asazi sazi ufuna ibe ngumyanga njengawo